الله. اصلا یکی 7 آسمان است خبر قرآن است، یکی 7 زمین است خبر قرآن است. اینا هم آیات مفسرن. و وقتی که عدد قطعی با خودش خدای تعالی بیان میکنه این الکی آیات مفسر میشه. انا والله اعلم در سوره طلاق اومده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله الذي خلق 7 السماوات و من الارض مثلهن. پروردگاری که 7 آسمان خلق کرد از زمین هم مثل اما 7 آسمان 7 آفریده است. 7 زمین آفریده. در شرح تفسیری همه آیت از عبدالله ابن عباس میارن مفسرای بزرگی ما از جمله اینا امام طبری میگه ای 7 ارضین یعنی 7 زمین. اگه بعضی مردم گمان میکردن که شاید همین زمین 7 طبقه باشه، مردم در هر طبقه زندگی میکنن، حالا که این خیلی نیست. این سطح زمین آموخته شدگی که از چی عبارت است. اون طبقه بالاییش که مقصد فلورا و فاونا داره. ای پایونترش مثلا با طبقه سنگ خورو میشه و بازالت میشه و بعد مگما میشه و اینمی علاوه گذاشتگی که نهایت همون سنترش یادرو میگن. یک معلومه که در او 7 زمین قبض و قبض نیست. معلوم میشه که هر زمینش جدا جدا است. خاصتا اگر هم تفسیر عبدالله ابن عباس بگیریم میگه فی کل ارض آدم که آدم علیه السلام و نوح که نوح علیه السلام و ابراهیم که ابراهیم علیه السلام. هر زمینش به خودش یک ابوالبشر داره، یک آدم داره که اولین مخلوق در همون زمین است. مثل آدم علیه السلام در زمین خدمت کو. انا هر زمینه به خودش یک پیغمبر مثل نوح علیه السلام داره که بر ضد مشرکا خدای تعالی مبعوثش میکنه بوری اول. هر زمینه به خودش یک پدر موحد داره مثل حضرت ابراهیم خلیل و نبی که نبیکم صلی الله علیه و سلم و یک پیغمبر داره که آخرین پیغمبر شما. این همی اصلا همی تعویل تفسیر عبدالله ابن عباس خدا رحمت کنه محمد عبدالحی لکنوی علیه الرحمه شیخ الهند در مجموعه الرسول در رساله در همی باب داره. در رساله در امیر شرح توضیح داده. یعنی که معلوم میشه که هر زمینش جدا جدا است. حالا این کائنات هم نمیدونیم که این چی مقدار است. آیا غیر همین کهکشان با کهکشان هست نیست؟ غیر سیستم آفتابی ما با در گرد همین کهکشان چند سیستم دیگه چرخ میزده باشه کسی نمیدونه. علم به درجه ناتوان است که میگه فضا و وقت بیکران است، آخر نداره. میگن غیر ما میدونیم که غیر ذات پروردگار همه چیز آخر داره، همه چی کرانه داره. کائنات هم با همین کلونی و بزرگیش معلومه یقین است که داره. اگه این سیستم ده شاید همین زمین ما باشه، شاید با کهکشان های دیگه باشه غیر این همین ملچ پوت ما داریم که در گرد یه نمورا میلیاردها و میلیون ها ستاره چرخ میزنن. در همون جا هم باید با سیستم های امتری افتابی باشه که حیات در اونجا هست. مقصد که آدم زندگی میکنن. این را علم انکار کردن نمیتونه. در تاریخ بشریت هم خیال میکنم که همه علما همه مسلمان ها همه را گفتن. اگر چندی از نام مقصد دموکریت و علمای یونان قدیم فیلسوفای یونان قدیم هم میگن نه که اونو به شکل یا فانتزی میگفتن، اینا به شکل علمی نمیگفتن. فانتزی روایت میکردن. مرس آدم داره و دیگر داره. مرس نداشت از اون آدم. اما ایجاد عبدالله ابن عباس همین آیت قرآن ببین 1400 سال پیش شرح داده است که هر زمین جدا جدا میگه. هر زمینش به خودش مسکون و مخلوق داره. اما اگه زمینی همین آسمان دنیای یکم کجا داره 7 آسمان هایی که در کجا تمام میشه این را ما نمیدونه، این را علم نمیدونه. این راکت ها مقصد این همه کسمیچسکی کرابل دیگر برای چی اینا را ذریعه کنه بسیار میمونه. اینا باید با سرعت همین اتمسفر همین زمین برویان. با خاطر اون که در اینجا حیات بشود در همین روی زمین پروردگار بزرگ 7 قبط قطعی اتمسفرش کردگی ایران. استراتوسفر و لیتوسفر و اوزونوسفر و ایونوسفر و اینا اتمسفر یک تا همون اتمسفر است. همون 7 قبط اینا میخیل محکم کردگی از زمینه که حیات در همینجا وجود داشته بتونه. رنگ کتیول محکمش کردگی. ببینید هر چیزی که در داخل همین
сарпушай дар зери ҷозиба қувваи ҷозибаи замин қарор дорад. Замин мекашаш. Чанд қед биланд бипарад, замин мекаша меораш. Ана барои он ки ана қувваи ҷозибаи замин гум шававу накаша наёраш, бояд ки ай ҳами атмосфераи замин бибироянд ё. Барои ай атмосфераи замин биромадан ҳаму ракетҳои ба қувват дар кору бодидаи моторои ӯро чӣ қадар сӯзишворӣ унода мешавад ки ҳаму атмосфера ки биромадан баъд ҳаму чизи бевазнида қарор мегиранд ино. ҳаму космически стансияҳошон ҳам дар ҳамун ҷои бевазнияй. Ана ака барои ҳаму бироянд соати лозима дар корай, макони лозима дар корай. ҳамуро ира олимо таҳқиқ мекунанд. Мебинанд мақсад ки кадом фасли солай, тобиши офтоб чанқай, магнитни поле ҳастай, нестай, иёша олимо таҳқиқ мекунанд, ба вақша таъин мекунанд ку. Ҳолатҳое мешавад диде ки бо дига мекунанд. Як магнити буряшава бо мегиранд, ай сари нав бо ивазш мекунанд, як вақти дига да мемонанд. Аммо ҳамаи ҳамиҳо дар зери инами осмони дунёи худ монанд. Осмони дунё дагиҷо тамом мешавад. Осмони дуюмаш агиҷо шурӯъ мешавад, ира мо намедонем. ӯ заминҳое ки Худои таоло мега ва минал арзи мислаҳунна, ӯ заминҳо дагиҷо қарор доранд. Мо бовар дорем ки ҳастай, ҳамин чиз ҳастай, вуҷуд дорад. Аммо дагиҷо қарор доранд, иша Худои таоло худаш доноай, худаш медонад. Дар ҳамин олами фантастикаи ҳамин аврупоиёнам агар бибинем, инопланетяни ва хок бало ва ҳамин фантазиро зиёд кардагиян, ҳамин як идеяи асосиша бигем, ғояи асосӣ ва решаи асосиша бояд мусулмонҳо дуздӣ кардан гирифтанд. Ҳамин як чанд сухане буд, ки як нишасти худбахудии мо, ин нишасти илмиро ҳам неста. Мо маҷолу қуввату имконам надорем ки ира васеътар аи зиёд шарҳ битем, не ки тахминан ба ҳамин шакл сурате да. Зажумаду ҳафт замин пайғамбар дорад? Доранд. Оли бо Муҳаммад Абдулҳай Лакнавӣ Худо раҳмати мағфираташ кунад, як баҳсаки дигарам дорам, як рисолаш да. Мега ки билфарзи ҳар замине ба худаш як пайғамбари охир дорад. Пайғамбари охирон. Ана фарду рӯзи қиёмат оманно ва садақно ки Худои таоло ливои ҳамда мебарора, парчами ҳамда дар дасти як пайғамбар бояд бита. Аммо кияй? пайғамбари охирони аями ҳафт замин кадомаш? Шафоати азмое ки Худои таоло ба як махлуқ фақат атош мекунад. ҳамуро ки да мета? Пайғамбари мо да мета ё ки ҳамун охирон пайғамбарои ҳамво да? Бо ҳамин илман исбот мекунад ки иёра ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мета. ба далили ҳуҷҷат овардааст, исбот кардааст ки анамо соҳиби ливои ҳамд, соҳиби шафоати азмо фарду рӯзи қиёмат расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. Мақом маҳмудия. Бале. Бояд қарон кард. Баракаллоҳ. Ташаккур. Худо ҳифз бошад. Тада тарфук. Я алат болунгиш ми мақомик мега. Иш мегам қабл аяртада тарфук. ҳамира ҳами билқиста. ҳамун ми мақоми болунгишай мақсад бе ҳамун шайтоне чай ҳами чикна ҷинаю. Ҷинай. ҳамун илму минал китоб. ихелай ки ҳамун вақти ҳазрати Сулаймон алайҳиссалом гуфт ки ҳамун маликаи Сабо Билқиса ки биёра, як нафараи ҷиниҳо аввалш ки ҳамун ми мақом ку قال الذي عنده علم من الكتاب أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. نني وش قال الذي عنده علم من الكتاب قبل يرتدى إليك طرفه. بله. أنا بولونگش نیتنی. أنا او جین میگه که من در یک مقصد دارم یک لحظه مقصد حاضرش میکنم از مقام. این جینه. انا یک وزیر داشت به نام اوصاف ابن برخیا. همون اوصاف ابن برخیا میگه که من در یک طرفت العین هم یک چشم به هم زدنده مقصد که حاضرش میکنم. من همی آدمی که علم از کتاب علم داشت کو همون علم من الکتاب میگن اسم اعظم پروردگاره. همین آدم اسم اعظم پروردگار رو میدونست. همین اوصاف ابن برخیا مقصد که وزیر حضرت سلیمان علیه السلام. ولی یک چی است؟ انا نسبت امام اعظم ابو حنیفه و انا خدا رحمتش کنه امام قتاده ابن دعامه شاگرد حضرت عبدالله ابن عباس. متاسفانه
дар баъзе китобҳои тафсирҳои мо аз ҷумла дар ҳамин тафсири Алмадорик ана имом Насафӣ овардааст, мегӯяд ки Қатода вақте ки Куфа меояд ҳамаро ҷамъ мекунад, мегӯяд ҳар саволе дорем битен, ҳатто иншоаллоҳро ҳам намегӯяд, чӣ саволе дорем битен ва ҷавоб бигӯ. ба ҳазрати имоми аъзам Абу Ҳанифаро ҳамҷо шиштагӣ будаст, ба суолш мекунад ки ҳамун мурчае ки ба ҳазрати Сулаймон гап зад ҳамун нар буд ё мода? ин намедонад ё Қатода мега намедонам мақсад. баъд ҳазрати имом мега ки диди даъво накун, мода бад қолати намлайку, қолат кишид женский рода ёхи сказала. инам забони мо ҷинсият надорад, марди зани ягай, не ки дар забони русия ҳастай ки ина мисли арабӣ. ҳолон ки ҳамин як тӯҳматай бар ҳамон Қатода ибни Диъома. мутаассифона ҳамин аҳли таҳқиқи нестем, ҳар чизеро дидем баъд ҳамин гуфтан мегирем. Қатода бузургтарин муфассир аст аз тобиин. аз ҳамин одамда дар тобиин ҳамин замони баъди саҳоба бузургтар муфассир нест. шогирди номри яги ҳазрати Абдуллоҳ ибни Аббос шоҳи муфассирои Қуръон. Қатодае ки Қуръонро аз ёд медонад, тамоми Қуръонро тафсир мекунад, ҳамон қолати намларо намедонист. аҷиб да, як тӯҳмати хуб. ҳолон ки агар тафсирҳоро бибине, ҳатто мега ки ҳамун намла маликаи мурҳоай номша гуфтааст, номи қабилаша гуфта, яъни Қатода ривоят мекунад, номи қабилаша баён кардааст. ӯ чӣ хел намедонистааст ки женский родаи қолати намла. ҳамин мутаассифона баъзан ба ҳамин таъссуби мазҳабӣ ҳамтари гапҳои беаслам мегӯем да. ҳақиқатан Қатода омад, Қатода ибни Диъома, худо раҳматш кунад, дар Куфа. ҳақиқатан олимои Куфаро ҷамъ карданд, гуфт ҳар саволе дорем битен, тавоима қатӣ, ҳар саволе дорем битен. иншоаллоҳро ҳам нагуфт. баъд ҳазрати имоми аъзам Абу Ҳанифаро ҳамҷо шиштагӣ будааст. баъд суолаш кард, гуфт ҳазрат гуфт чӣ мегӯӣ нисбати ҳамун шахсе ки наздаш илме аз китоб будасту тахти ифритай ана мақсад ки илме аз китоб дораду дар як тарафаталайн тахти Билқиса назди ҳазрати Сулаймон овард. баъд Қатода гуфт ки ӯ ҳамун Осаф ибни Бурхиё буд, вазири ҳазрати Сулаймон. ӯ илме ки аз китоб дора исми аъзамай, исми аъзами Аллоҳа ки медонист, ҳамун қатъи овардаш ба ҳамун зикри исми аъзам. ва имоми аъзам Абу Ҳанифа гуфт ки магар ҳазрати Сулаймон худаш намедонист исми аъзам? оё имкон дорад ки дар замони пайғамбари худо як шахсе боша ки илмаш ай илми пайғамбарда зиёд боша, ӯ исми аъзама бидона, пайғамбари худо надона? ҳамҷа бечора сукут кард. ин хел савол шудагӣ ай Қуръон. баъд бо суол кард, гуфт ай фиқҳ саволум битен, гамон натен, ай фиқҳ саволум битен. гуфт як шахс бедарак шид, на мурдаш маълумай, на зиндаш, солҳои тӯлонӣ гузашт, хабар неста ҳечи. зана шу кард, зана шу кард, аз шӯи дуюмшам фарзанддор шудагӣ. нохост шавҳари якумаш пайдо шид, омад даъворо бардошт. ҳамин ҳукм чӣ мешавад? ин зани якума ё зани дуюм? агар билфарзи зани якум боша, ин гузаркое ки шӯи дуюм шидааст, ё чияд, ё ҳаромзодан ё фарзандои ҳамун шавҳари якумаш ҳисоб мехӯрад. баъд имом Қатода гуфт ки ҳамин кор дар шумо шидааст? гуфт не, нашидааст. охи ки нашидааст чӣ савол метен? гуфт илоҷи воқеа қабл аз вуқӯъ бояд кард, то нашава намекове шумо. яке гуфта намешава ин ҳамин хел кор шава, имкон дора ку, теоретически мумкинае ки охир. пас олим бояд ҷавоби тайёр дошта бошад ки ҳамтари ҳолат киши ҷавобша гуфта битонад. аллоҳ акбар. бо як саволи дига мега ирамони ай ақида саволум битен. не охагиҷо ай ақида саволум битен. баъд гуфт мусулмоне? гуфт иншоаллоҳ. гуфт барои чи иншоаллоҳ гуфтӣ ва алҳамдулиллоҳ нагуфтӣ? ва ҳамун ояе ки ҳазрати Иброҳим иншааллоҳ аминина, иншааллоҳ анамра гуфт. баъд гуфт ки охи иншоаллоҳ агар худо хоста бошад, яъне ки дар худ шак тардида раҳ додистӣ. вақте суолот кардам гуфт алҳамдулиллоҳ, дар як ояти
دیگر هم اومدگیه که مثلا الحمدلله که من از مسلمانم همون را میگیرم میوره بعد میگه الحمدلله رب العالمین همین مقصد که به همین خطوده میگه دیگه دماغش سوخت خفه شده گفت به خدا قسم من دیگه همین کوفه نمیام این ای بصره بود اصلا کاری نه خیل شده نفهمیده و ندانسته ای بچه خطوده رنگی طوری بشوده که قرآن نمیدونه که مثلا یه مسئله که مرچک ده میگیره تهمتش بزنه اون مردک عالمترین مفسر همون عصر زمان بود حضرت امام اعظم ابو حنیفه واقعا بزرگای نه که در علم تفسیر هیچ وقت با قطوده برابر نمیشید و حضرت خودش همینطوری دعوا هم نداشت چه جای قطوده در همین کوفه در زمان امام اعظم ابو حنیفه یک قاری زندگی میکرد به نام قاری حمزه همین قرای سبعه قرآن همین اشکار حضرت امام اعظم میگفت است که همین حمزه در علم از من دست بالا های یکیش در علم این همین طریقه در علم مقصد که موارث تقسیم میراث دویمش در علم قرآن اون مرد قاری قرآن بود یکی همین قاریای سبعه و قرآنی که هفت قرائت مشهور داره که یک قرائت همین حمزه کوفی است برای هیچ جای شک نیست که قتاده ابن دعامه در علم تفسیر خیلی بالاتر بود سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين باشه شاید همین باشه حافظ قرآن تیجوره شاید همین باشه انا مقصد که این همین خیلی کارو شدگیه این همین بحثو شدگیه در همین موضوع همو اوصاف ابن برخیو را گفتی باید همین قصه در یاد اومد حضرت این جواب نتونست داد و نگفت سلیمان خودش نمیدون میگن بعضیا که سلیمان حضرت نه واخه حضرت سلیمان هم میدونست حضرت سلیمان هم میدونست حضرت سلیمان برای آنکه جینی ها را در جای خودش بشنونه که مقصد انسان ها را خدای تعالی علم داده که شما صاحب نیستی و ایمان نکنه برای همون مقصد جین وقتی که گفت که من روز یه لحظه میارمش مقصد که سکوت کرد تا اینکه همون اگه حضرت سلیمان که میگه پیغمبر خدا بود دیگه جای گپ نیست که هم یک انسان هم انسانی که مقصد غیر پیغمبره همون علمش از جینی ها بالاتره و همون خاطر یوسف ابن برخیو را از اولیاء الله به دست آورد این هم اسم اعظم هم میدونسته یوسف ابن برخیو بله ماشاءالله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم پروردگارا ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت ثواب این نعت‌هایی را که ایشان قاری سرود ثواب این نان و طعام‌ها را که به خاطر خوشنودی و رضای تو از برای بندگان نمازگزارت در روز جمعه اهل این خاندان آماده کرده‌اند به درگاه بی‌نیازت بپذیر و برسان بر روح جمیع پیغمبران خاصتا بر روح رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدا برسان بر روح جمیع مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات جمیع روح ارواحی که از صاحب خانه و از مهمانانش امید دعا دارند خدای رحمت مغفرتشون کن در بحبوحه جنت مستقرشون کن پروردگار بابای حجی را در پناه امن اسمتت محفوظ داره سالم غانم سربلندتن سعد و بدیار بر بگردان خداوند در منزلش در منزل مهمانانش در این محله و در این شهر دیار فیض برکات خیش رو نازل فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار آمین